الفلاوين صحفت لكم السدير مارس 2026 سريد سكوخام جلس مولود معمري سدير غاتيليغ ثمغرة لزقات المقرات la maison de la culture. C'est beaucoup plus à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. أساقي في الساعة غادي لي ان كالا سبيكتاكل أكود ياسين إدراس سعدي حميدي أكود يونس لاتروب نتاع كوشت وراه الخلف. الغاشي وزاد الصداقة الغاشي مثلا تشورد لا سال دو سبيكتاكل اي صافي بليزير مي لا سال تشور دونك نكون نتراجعو كان كنتكشمن les artistes, les musiciens, les chanteurs, يمكنني أتلفز مرة. التعب هنا في الساعة. En attendant de voir un petit peu l'ambiance de ce qui se passe à la maison de la culture. Voilà, déjà ça commence à se remplir. C'est beaucoup plus de femmes. C'est à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Donc il y aura un programme à Saki Yassine Idras, Sadia Hamidi, Akoud Ourar Khalaf, Silawin, Ardussan, Si Takoucht. Fin de mer.